Dobar dan iz Omiša. Danas sam nalijetila tu na jednu izložbu novu i tu je umjetnik koji će nama malo predstaviti ovu izložbu. O čemu je cijela ta izložba, kakva je bila inspiracija i ajde pozvite za domaće i turiste. Izložba je nastala, u biti radovi su nastali 2020. godine, to je jedan ciklus radova, a reći glave, portreti, odnosno fragmenti portreta, a recimo najviše posjećaju na antičke glave, zato jer sam prvo ljubitelj antičkog kiparstva, tako da i samo to što su odlomljene, napuknute, to isto posjeća na neke arheološke iskope, recimo i same patine od zlatne do bronze i tako dalje. A ja sad samo na brzinu vidim malo više muških glava, jer ima i neke ženske. Pa ima i ženskih tamo. Da. A ovdje trenutno ne. Trenutno ne. Dobro. Ali radim i ženske glave, i radim i torza, znate, mislim torza, ženska i muška, tako da, ali ovo je ciklus tih muških glava koje su dosta ovako stroge, ozbiljne, monumentalne možda, tako da, eto, to je za sada to. Možda bismo mogli malo sad provazati sa turističkom pričom, recimo u Hrvatske, što meni padne na pamet kad se priča ove rimske obdoblje, onda se našli ove kipove na Apoksiomon na Malom Lošinju, jel? Da. I onda na Visu glava Afrodite. Ako imate vi neku inspiraciju, možda i tu? To su zapravo grčke skulpture, a sigurno da su me one inspirirale za moj rad još od fakulteta. Nije samo to od 2020. nego ja sam radio glave antičke i prije i tokom studiranja, tako da me to prati sigurno neki 5-6 godina, a antika mi uvijek bila inspiracija. I Apoksiomen i tako dalje. Dobro, ako mogu još jedno pitanje zadnje, kakva je vaše odakva ste, gdje ste rođen, koliko imate godina, neke ovo malo osobno? Rođen sam u Splitu, imam 30 godina, završio sam školovanje u Splitu, tako da recimo cijeli život se vrtim tu u Splitu, a rodom sam jedno mjesto koje je udaljeno 45 km od Splita, zove se Otok. Tako da povremeno otiđem gore, povremeno Split kombiniram grad i recimo selo, prirodu, tako da mi taj balans mi odgovara i u kreativnom umjetničkom radu. Dobro, a dokada se može vidjeti ova izložba, dokada traje? Izložba je otvorena još mjesec dana. Dobro, hvala vama. Hvala vama. Sretno.